U ime Allaha svemilosnog, samilosnog. I kada smo mi Ibrahimu kao pribježište mjesto kuće dali, nemoj meni ništa ravnim smatrati i kuću moju ovu očisti za one koji će je obilaziti, koji će tu boraviti i koji će klanjati i ničice padati. I obznani svijetu hadž, dolazit će ti pješke i na svakoj umornoj kamili, stizat će ti iz svih kotlina dubokih, da bi svjedoci bili koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali u danima određenim za to što ih je opskrbio životinjama domaćim. Jedite od njih, a nahranite i siromaha ubogog. I potom nek svoju prljavštinu skinu, nek svoje zavjete ispune i neka obilaze oko kuće drevne. Kur'an. Kuća drevna ili hram časni, kako je još Kur'an naziva, prvi je hram koji je čovjek sagradio na zemlji da se u njemu i oko njega slavi i veliča ime uzvišenog stvoritelja. Temelje joj je u dolini Meke podigao vjerovjesnik Ibrahim sa svojim sinom Ismailom, mir neka je s obojicom. Potom je Ibrahimu naređeno da ovu Božju kuću očisti i pozove ljude da je hodočaste. Od tada pa do danas traje hodočašće Kabi, koje je svoj tokom dugih stoljeća neznanja izgubljeni izvorni Ibrahimovski lik ponovo zadobilo nakon što je vjerovjesnik Muhammed, mir neka je s njim, Kabu iznova očistio i učinio je simbolom vjerovanja u jednog Boga. Hodočašće Kabi i časnim mjestima u njenoj blizini peta je praktična dužnost svakog muslimana. Tako se svake godine u prvoj trećini mjeseca Zulhidžeta u Mekki okupe milioni vjernika odazivajući se Božijem pozivu. Ovom pozivu Bošnjaci su se počeli odazivati već prvih godina nakon što su prihvatili islam. O tome svjedoče vrijedni i nadasve zanimljivi putopisi nastajali u našoj daljoj i bližoj prošlosti. Na hadž se nekada išlo pješice, konjima, brodovima. Put je trajao mjesecima, godinama, a mnoge hadžije s tog puta se nikada nisu vratile. U naše vrijeme odlazak na hadž traži neuporedivo manje vremena i podrazumijeva mnogo manje rizika. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kao središnja bošnjačka vjerska institucija već dugi niz desetljeća uspješno organizira odlazak Bošnjaka na hadž. Tako je bilo i 1418. hidžretske ili 1998. godine. Bismillahirrahmanirrahim. Organiziranje hadža od ove godine, ako Bog da, mora biti na razini naših uvjerenja, ali i na razini naših potreba, da što jasnije i što uvjerljivije kažemo muslimanima u svijetu ko smo mi, kakvom stanju živimo ovdje, da se povežemo sa ljudima koji žele da znaju kakvo je stanje muslimana u ovom dijelu zemaljske kugle, ali i još nešto i više od toga. Želimo da naše hadžije zaista osjete radost i ljepotu sudjelovanja u jednom takvom činu kojeg očito je u svom propisu ima jedino vjera islam. I hadž je još jedan dokaz da kada Allah dželle kaže inne dina inda Allahi islam, da je islam jedino priznata vjera kod Boga. Hadž to, pored ostalih stvari koje znamo, najbolje potvrđuje. U tom smislu Uredu za bošnjačku dijasporu i onima koji su zaduženi da organiziraju hadž
ovih sljedećih 3 godine želim uspjeh, a svim hadžijama našim koji su išli i koji će ići, želim da u tom činu obavljanja svoje dužnosti koju je Allah propisao osjete radost, mir i ljepotu i da to bude sreća za našu zajednicu, za našu Bosnu, ali i za sve muslimane u svijetu. Trudeći se da iziđe u susret svima koji su željeli obaviti hadž, Rijaset Islamske zajednice donio je odluku da se i ove godine, pored putovanja avionima, organizira i putovanje autobusima. Pripreme za ovaj veliki posao, povjeren Uredu za bošnjačku dijasporu i hadž Rijaseta Islamske zajednice, započele su znatno ranije. U sklopu priprema delegacija Rijaseta putuje u Saudijsku Arabiju, radi osiguranja uvjeta za boravak naših hadžija u toj zemlji. Uporedo s ovim aktivnostima teče prijavljivanje hadžija za put. Za kratko vrijeme njihov je broj premašio 1000, od čega će 398 putovati autobusima, a ostali avionima. Nakon isteka raspisanog konkursa i pristiglih prijava, posao prijevoza hadžija kopnom Rijaset je odlučio povjeriti renomiranom bosansko-hercegovačkom prijevozniku Centrotransbus. Za potrebe putovanja naših hadžija, ovo je preduzeće osiguralo nove, najluksuznije autobuse kojim trenutno raspolaže. Osim toga, u dogovoru sa organizatorom putovanja na hadž, brižljivo su odabrani vozači, čiji je doprinos ukupnome uspjehu ovog putovanja bio zaista veliki. Polazak hadžija iz Sarajeva bio je predviđen za 17. Zulkade, 16. marta. U rano jutro tog ponedjeljka u Carevoj džamiji i okolo nje nebrojeno mnogo Bošnjaka. Rodbina, komšije, prijatelji, rijetki slučajni prolaznici. Svi su željeli hadžijama poželjeti sretan put. Poslije zajedničkog klanjanja sabah namaza, hadžijama su se obratili zamjenik Reisul Uleme i glavni vodič svih hadžija iz Bosne i Hercegovine, Ismet Efendija Spahić, te Mirsad Efendija Mahmutović, glavni vodič hadžija kopno, nakon čega je Reisul Ulema, profesor dr. Mustafa Efendija Cerić, proučio Ikrar dovu. Potom slijedi ulazak u autobuse i polazak ka najčasnijem od svih puteva. Konvoj od 8 autobusa i pratećim sanitetskim vozilom napušta Sarajevo. Na izlazu iz grada Reisul Ulema osobno zaželio je hadžijama sretno putovanje i uspjeh u obavljanju hadža. Put do Tuzle protekao je u međusobnom upoznavanju hadžija. Poslije podne namaza konvoju se pridružuju hadžije iz Tuzlanskog muftijstva, a onda se put nastavlja ka sjeveru Bosne.
U Brčko su hadžije stigle pred Ikindiju. Ovaj nekad prelijepi bosanski grad danas djeluje pusto i zaboravljen. Nakon kraćeg zadržavanja na graničnom prijelazu, put vodi dalje preko Slavonije ka Srbiji. Na srbijansku granicu stiglo se pred akšam. 6 sati mučnog čekanja i kreće se dalje tek oko ponoći. Bio je to prvi poslije rata organizirani konvoj u kojem su Bošnjaci bez ikakve pratnje prošli kroz Srbiju. U Dimitrovgrad na srbijansko-bugarsku granicu opustijelim putem hadžije su stigle u rano jutro tog dana i nakon kraćeg zadržavanja put je nastavljen dalje. 8 sati vožnje, uz rijetka zaustavljanja radi kraćeg odmora, bilo je potrebno da se dosegne bugarsko-turska granica. Broj autobusa, broj telefona. Broj autobusa. Osmica je ko će imati. Ovaj broj osmica. Ja. To sam ga bilježi s otvorom. Prvi je konak za naše hadžije bio planiran u Istanbulu. Ostatak noći hadžije su prespavale u hotelu, a sljedeći dan i noć iskorišteni su da se hadžije upoznaju sa znamenitostima kojih nije malo u ovom prelijepom gradu, te da se prikupi nova snaga pred naporni put koji ih je čekao. Organizirana je posjeta Sultanahmedovoj džamiji, Aja Sofiji, Sulejmaniji, džamiji Sultana Bajezida, Kapaličarši. Sutradan ujutro hadžije posjećuju džamiju i turbe poslanikovog ashaba Ejuba el Ensarija, odakle se put nastavlja dalje preko prostrane Anadolije ka sirijskoj granici. U autobusima vlada lijepo raspoloženje. Tegobe napornog puta strpljivo se podnose. Na putu prema Ankari iznenada počinje padati snijeg, koji će potrajati sljedećih 700 km. Kretanje je posebno otežano preko zaleđenog planinskog prijevoja Bolu. U sljedećih 10 sati vožnje konvoj prolazi kroz gradove Nide, Adanu, Iskenderun, Gaziantep, Antakiju. Kratki predasi koriste se da se uhvati malo sada već mnogo toplijeg zraka i pored puta popije prava bosanska kahva. Na sirijsku granicu stiglo se pred akšam i nakon 6 sati zadržavanja umorne i iscrpljene hadžije nastavljaju put prema nekad emevijskoj, a danas sirijskoj prijestolnici, Damasku, u koji su doputovale ujutru 22. Zulkadeta 21. marta. Odmarajući se u ovom gradu, hadžije posjećuju znamenitu emevijsku džamiju i suk, staru zasvođenu tržnicu, kroz koju se ulazi u ovu prelijepu građevinu, okruženu ostacima kamenih stubova i svodova, čiji kapiteli svjedoče da potječu iz starih vremena. U samoj džamiji hadžije su mogle vidjeti 4 mihraba za 4 priznate pravne škole u islamu, te posjetiti mezar poslanika Jahja, a u njenoj neposrednoj blizini turbe poslanikovog ashaba Ebu Hureyre,
kao i turbe čuvenog Salahudina Ejubije. U kasno popodne poslije ikindijskog namaza krenulo se dalje prema jordanskoj granici, koja je nakon 4-satnog zadržavanja napokon prijeđena. Pred hadžijama je bilo 6 sati vožnje kroz ovu većim svojim dijelom pitomu zemlju do granice Saudijske Arabije, zemlje u kojoj će boraviti sljedećih 20 dana. Nakon detaljnog pregleda savladana je i posljednja saudijska granica, a potom je put nastavljen prema Tebuku i dalje prema Medini. Kad je već sasvim odrastao, često bi govorio, govorim najbolje arapski zato što sam Kurejš i zato što sam djetinjstvo proveo u plemenu Benu Said. Kad je nestrpljivo čekao, sretan što ga ne... Putovanje je trajalo cijelu noć, da bi u zoru 24. Zulkadata, 23. marta konvoj ušao u Medinu, grad Božijeg poslanika, smještenu u pitomoj dolini. Za hadžijama je ostao put dug 5000 kilometara. Tijela klonula od umora traže odmor i počinak, ali oči žive, zagledane u nesvakidašnju ljepotu po kojoj se ovaj grad izdvaja od svih drugih. Ulazak u Medinu, a kasnije će se vidjeti i u Meku pod budnim je nadzorom policijskih vlasti i službenika Ministarstva hadža Saudijske Arabije. Posebna se briga vodi o sigurnosti svakog hadžije. U Medinu su najprije stigle hadžije koje su putovale kopnom. Poslije podne, sutradan i u sljedećih nekoliko dana pridružuju im se i bosanske hadžije koje su iz domovine doletjele u Medinsku zračnu luku. Tu su i naše hadžije koje su organizirano doputovali iz Njemačke, Švedske, Švicarske. Na ovom časnom putu svi Bošnjaci, njih više od 1400, bit će skupa. Hotel u koji su se hadžije smjestile u samom je centru Medine, oko 600 metara udaljen od poslanikove džamije. Po prvi put naše hadžije nose košulje s oznakom po kojoj se vidi da dolaze iz Bosne. Nakon kraćeg odmora organizirana je prva posjeta Medinskom haremu. Za većinu hadžija bio je to prvi susret s ovim časnim hramom. Uzbuđenje nadvladava sva druga osjećanja. Medina, koja je svoj najveći značaj dobila doseljenjem Božjeg poslanika iz Meke, izrasla je u izuzetno modern grad. Susret s poslanikovom džamijom nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.
Prostor koji je poslanik nekoć od vlasnika kupio za 10 dinara s namjerom da tu načini stan za sebe i svoju porodicu i izgradi džamiju, danas je samo djelić ogromnog, mramorom popločanog kompleksa. Sama džamija, danas znatno šira od prvobitne, u stanju je primiti preko 650.000 ljudi. Okružuje 10 munara. U dvorištu okolo džamije raspoređene su moderno opremljene abdesthane kojima se u svakom trenutku može koristiti blizu 7.000 ljudi. Čitav ovaj prostor ispunjen je ljudima i nemoguće je procijeniti koliko ih ima. Sve ovdje funkcionira besprijekorno, sve blista od čistoće. Nakon podne namaza, prva grupa naših hadžija posjećuje poslanikov kabur. Drugi će to učiniti u sljedećih nekoliko dana. Ulazak u prostor između poslanikova kabura i njegova mimbera, Revda-i Mutaheru, u ovo je doba potpuno nemoguć. Na površini od oko 300 kvadratnih metara nalaze se u svakom trenutku na stotine ljudi riješenih da po svaku cijenu tu uklanjaju 2 rekata i prouče dovu. U mimohodu hadžije prolaze pored kabura Božijeg poslanika, Ebu Bekrova, Omerova. Prsa podrhtavaju od uzbuđenja dok se izgovaraju selami i salavati. Put kroz dvorište vodi dalje do Dženneti Bekije, mezarja gdje su ukopani brojni poslanikovi ashabi, njegove žene i djece. Nažalost, njihove je mezare nemoguće raspoznati i teško bi se našao neko ko bi barem približno mogao pokazati gdje se koji nalazi. Možda se upravo po mezarjima najlakše shvati da je život ovdje mnogo jednostavniji nego u Bosni. I smrt također. Svud okolo Medinskog harema luksuzni hoteli sagrađeni dosljedno po uzusima moderne zapadne arhitekture, a iza njih nepregledno trgovište u kome je sve što ima krov pretvoreno u dućan. Većinu hedija što će ih ponijeti svojima u domovinu, naše hadžije kupuju ovdje, kako bi se u Meki potpuno rasterećeni mogli posvetiti hadžskim obredima. U četvrtak, 27. Zulkadeta, 26. marta, organizirana je posjeta Brdu Uhud, na kojem se pored brojnih drugih našla i bošnjačka nacionalna zastava. Nakon kraćeg predavanja o bitci na Uhudu i proučene fatihe šehidima što su ovdje pali u borbi za islam, hadžije dolaze u posjetu džamiji s 2 kiblama, Mežđidul Kibletein. Na ovom je mjestu skupina ashaba Božijeg poslanika, ne prekidajući započeti namaz, okrenula svoja lica iz pravca Jerusalema u pravcu Božije kuće u Mekki. Hadžije su zatim posjetile i mjesto na kome se odigrala znamenita bitka na Hendeku, karakteristična po dubokim kanalima, hendecima, koje su muslimani iskopali radi zaštite od 4 puta brojnijeg neprijatelja. Potom slijedi zijaret prvom mežđidu koji je poslanik sagradio u mjestu Kuba, danas u predgrađu Medine. Druženje s ovim prelijepim gradom, što omamljuje svojom pitomošću i toplinom, trajalo je punih 8 dana. Za to vrijeme hadžije su se oporavile od napornog puta i, koliko je to bilo moguće, privikle na potpuno nove klimatske uvjete. Svaku večer organizator putovanja na hadž
organizira sastanke s vodičkom i liječničkom službom na kojima se analizira proteklo i prave planovi za ono što dolazi. Odlazak u Meku najavljen je za 3. Zulhidže, 31. mart. Vrše se ubrzane pripreme, pakovanje, kupanje i oblačenje i hrana. Neposredno prije toga hadžijama je u hotelu praktično pokazan način na koji se oblači hadžijska odjeća. Oko ponoći hadžije napuštaju Medinu i kreću prema Zulhulejfi, gdje će zanijetiti hadž. Na sve strane zvuci telbije. Odazivam ti se, Bože, odazivam. Nakon zajedničke dove, naše su hadžije dio milionskog džemata obučenog u ihrame. Put do Meke trajao je do kasno prije podneva sljedećeg dana. U svakom autobusu po jedan naš student s Medinskog univerziteta priprema hadžije za posljednji korak na ovom časnom putu. Vani saobraćaj polako postaje sve gušći. Konvoj ulazi u tijesnu dolinu Meke. Po dolasku u Meku, hadžije se smještaju u reprezentativni hotel zvučnog naziva Mekanski toranj. Odmah se osjeti da je Meka mnogo toplija od Medine i mnogo tješnja. Kuće su ovdje doslovno uklesane u kamen. Ulice potpuno zakrčene ljudima i automobilima. Na sve strane mostovi i tuneli. Okolo pusta spaljena brda, unutar uzavreli život. Uz njihove su strme padine prokopani i asfaltirani široki putevi i duž njih postavljena rasvjeta. Dan je bio predviđen za odmor u hotelu, ali je rijetko ko spavao. Iščekivao se susret s časnim hramom. U toku dana u Meku su iz Medine pristigle i ostale bosanske hadžije. Na pozdravni obilazak oko Kabe, Tavaful Kudum i Saj, hadžije su krenule oko ponoći, kako bi se izbjegao najveći protok ljudi u haremu. Sa svih strana od dvorište se slijevaju rijeke ljudi i nestaju u širokim kapijama harema. A onda napokon Kaba. Svaka riječ tijesna je da u nju stane radost, što je čovjek osjeti kad dosegne i ugleda ono prema čemu se okreće čitav život. Božja kuća, Bejtullah, hram bez čijih blagodati života na ovome kamenu nikada ne bi bilo. Tavaf i Saj naše su hadžije okončale pred sabah. Na pokojem licu razaznaju se znakovi umora, ali i napor da se on potisne, zaboravi.
Sljedeća 4 dana hadžije su provele pripremajući se za središnji obred hadža, Arefat. Od samog dolaska u hotelu je otvoren stacionar. Liječnička služba smještena u prostranoj ambulanti na usluzi je hadžijama dan, noć. Pored stacionara u hotelu radi i kuhinja. Posebno zanimanje naše hadžije izazvali su i kod stranih novinara. Razmjenjuju se dojmovi i šira muslimanska javnost obavještava o boravku Bošnjaka na hadžu. Na put prema Arefatu krenulo se oko ponoći 8. Zulhidžeta, 5. aprila. Odmah po dolasku hadžije se smještaju u šatore gdje će provesti naredne sate. Arefatska je dolina ispunjena beskrajnim redovima bijelih šatora ispresjecanih zelenim drvoredima. Saudijska je vlada na Arefatu zasadila 100.000 stabala i tako načinila krupan korak ka pretvaranju ovog ogoljelog polupustinskog prostora u pravu oazu. Imao Amina zakači kasetu nam, odmah nam. Ja rekao. Ovo je uvijek neki zapad. Kažu, idemo na večer, bratstvo je čisto. Boravak na Arefatu neusporediv je ni s jednim drugim obredom. Jer upravo Arefat
najsnažnije čuva neprekinutu nit hodočašća od poslanikova vremena do danas. Hadžije su posjetile i Džebelur Rahme, brdo milosti, mjesto susreta Adema alejhisselama i Hazreti Have. Poslije podnevskog i ikindijskog namaza upriličena su kratka predavanja o Arefatu i obredima koje slijede. Zajednička dova proučena je neposredno po zalasku sunca, a potom se krenulo prema Muzdelifi i Mešuaru Haramu. Put dug 6 kilometara trajao je 5 sati, nakon čega se ukazala prostrana za ravan Muzdelife. Zajednički se klanjaju akšam i jacija, beru kamenčići, a onda odmor i kratak san gdjeko stigne, pored puta na pijesku. Do Minne se moralo pješačiti. Dio hadžija koji su za kamenovanje džemreta našli zamjenike sa Muzdelife se autobusom vraćaju u Meku. Do džemreta se stiglo u sabah i nakon bačenih kamenčića put je nastavljen prema Harem Šerif. Kad u rano bajramsko jutro s Minne stignete u Meku, dočekaju vas gotovo potpuno puste ulice. Tek pokoja grupica stanovnika Mekke, svečanije obučena, žuri na bajramski namaz. Nakon obavljena tavafa i potkresivanja kose, skidaju se i hrami. Na licima hadžija oduševljenje. Prvi dan Bajrama naše su hadžije provele u hotelu odmarajući se. U poštama i telefonskim govornicama nepregledni redovi. Čeka se da se svojima u domovini čestita Bajram. Drugi i treći dan Bajrama organizirano je klanje kurbana. Bošnjaci su ih ove godine na Minni zaklali preko 200. 50 kurbana darovano je sudanskim studentima na univerzitetu u Medini. Poslije podne za hadžije je u hotelu priređen bajramski ručak. Potom su uslijedile pripreme za obavljanje umre.
hađije su donijele u mjestu Et-Tenem, tačnije u džamiji Hazreta Iše. Ova se džamija nalazi neposredno iza kamenih stubova koji označavaju granicu Harem Šerifa. U međuvremenu sve hađije koje su prva 3 dana boravile na Minni pristigle su u Meku i preplavile ne samo Harem Šerif, koji pored ogromnog prostora koji nudi nije bio u stanju da ih sve primi, nego i čitave četvrti okolo, tako da je obavljanje umre okončano tek iza ponoći. U subotu 14. Zulhidžeta 11. aprila poslije sabah namaza hadžije napuštaju Meku. Konvoj autobusa kreće prema saudijsko-jordanskoj granici i dalje prema domovini Bosni i Hercegovini. Put se nakratko prekida u Medini kako bi se preuzela putna dokumentacija, a onda se vožnja polupustinskim predjelima Hidžaza nastavlja sve do ponoći. Na licima svih vidni znakovi zadovoljstva zbog uspješno obavljenog hadža, ali i blage sjete što napuštaju ovu prelijepu zemlju. Mnogi znaju da više nikad neće imati priliku da je posjete. Sutradan oko podne već se nastavlja put ka jordanskoj prijestolnici Amanu. Iz autobusa broj 2 Motorolom javljaju da je hadžija Gojak Mulko, klanjajući podne namaz, preselio na Ahiret. Njegovo će tijelo biti pokopano u Amanu. U kasno popodne konvoj ulazi u Aman, lijep, moderan grad prepun zelenila. Ovdje je predviđen odmor. U džamiji koja pripada Amanskom univerzitetu, hadžije dočekuje otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Jordanu, gospodin Ibrahim Efendić, zajedno sa skupinom naših studenata koji studiraju na ovom univerzitetu. Nekoliko sati boravka u ovom prelijepom gradu ostaju u neizbrisivom sjećanju.
kao da se već ovdje hiljadama kilometara daleko od domovine osjeti prvi dašak bosanske svježine. Iza Jacije krenulo se dalje kroz sjeverni Jordan ka sirijskoj granici i nakon trećeg zadržavanja na graničnom prijelazu put je nastavljen ka Damasku, u koji je konvoj ušao u ranu zoru 16. Zulhidžeta, 13. aprila. Odmah po dolasku hadžije se smještaju u hotel. Bio je to prvi san u hotelskom krevetu nakon što su napustili Meku. Boravak u Damasku hadžije koriste da se okrijepe i prikupe novu snagu za više od 1000 kilometara, koliko još ima do Konje, u kojoj je predviđen sljedeći konak. Oni koji su prilikom prvog boravka u Damasku propustili posjetiti Emevijsku džamiju i staru jezgru grada čine to sada. Koristi se i prilika da se dokupi poneka hedija, nadaleko čuveni biser ili svila iz Šama. Put prema turskoj granici nastavljen je iza ikindija namaza.
Sjeverno od Damaska Sirija je mnogo ljepša nego na jugu. Nepregledna zelena visoravan s mnoštvom drveća i plodnim oranicama zasijanim pšenicom. Dobar dio sljedeće noći protekao je u stajanju na graničnim prijelazima, a u rano jutro 17. Zulhidžeta, 14. aprila, naše su hadžije doputovale u Tarzus, gdje ih ponovo dočekuju saradnici ureda rijaseta u Turskoj, koji će im, kao i u odlasku, biti pri ruci na proputovanju kroz Tursku sada u povratku. U neposrednoj blizini ovog gradića, smještenog na jugu Turske, nalazi se znamenita pećina za koju se vjeruje da je spomenuta u kuranskome poglavlju El Kehf. Hadžije su posjetile ovu pećinu i saslušale kratko podsjećanje na kuransku pripovijest o mladićima koji su se progonjeni u nju sklonili i tu boravili 309 godina. Inače, pećina je smještena na jednom od brda pored grada, a njen se okoliš svakodnevno uređuje. Nakon kratkog odmora u Tarzusu, put je oko 9 sati nastavljen dalje prema Konji, gradu u kojem je predviđeno sljedeće konačenje. Put do Konje trajao je cijeli dan, da bi u večernjim satima konvoj s hadžijama ušao u ovaj grad. Odmah po dolasku hadžije se smještaju u hotele u kojima će nakon provedene prethodne noći u autobusima napokon imati miran san. Program boravka u Konji 18. Zulhidžeta 15. aprila bio je izuzetno bogat. Prije podne hadžije su iskoristili za obilazak ovog nadaleko poznatog grada Sufija i sufizma, te posjetu Turbetu, jednog među istaknutijim islamskim misliocima i misticima i utemeljitelja mevlevijskog derviškog reda Mevlane Dželaludina Rumija. Poslije zajednički obavljenog podne namaza, hadžije su saslušali kratko predavanje o bogatom historijatu ovog grada i zanimljivostima koje nudi. Potom kreću prema gradskoj vijećnici, u kojoj će gradonačelnik ovoga grada za njih prirediti prijem i svečani ručak. Na platovu ispred vijećnice hadžije dočekuje mehter, muzička trupa obučena u tradicionalnu osmansku nošnju, koji u čast dolaska naših hadžija svira poračnicu osmanske carske vojske.
toga, hadžije odlaze na zajednički ručak s gradonačelnikom i njegovim najbližim saradnicima. U svojoj pozdravnoj riječi gradonačelnik Konje izrazio je svoje zadovoljstvo što je i ove godine u prilici ugostiti drage goste iz Bosne i Hercegovine. Domaćinu se u ime hadžija zahvalio glavni vodič Mirsad Efendija Mahmutović. Na put prema Istanbulu, koji je bio sljedeće odredište naših hadžija, na putu prema domovini, krenulo se iza ikindija namaza. Hadžijama su podijeljeni anketni listići u kojima će moći izreći svoje dojmove o ovogodišnjoj organizaciji putovanja na hadž. Inače, Ured Rijaseta za bošnjačku dijasporu i hadž svake godine provodi anketu među hadžijama. Nakon okončanog putovanja, rezultati se ankete temeljito analiziraju kako bi se ubuduće otklonili mogući propusti u organizaciji. U ranim jutarnjim satima u četvrtak 19. Zulhidžeta 16. aprila hadžije su doputovale u Istanbul u kojem će provesti taj dan i sljedeću noć. Svaka posjeta Istanbulu poseban je doživljaj. Nemoguće je ovdje na svakom koraku ne osjetiti snagu i ne vidjeti svjetlo što su ga stoljećima diljem svijeta raznosili neustrašivi potomci roda Osmanova. Nakon zajednički obavljenog akšam namaza, organizator putovanja na hadž upriličio je zajedničku večeru sa vodičkom, liječničkom i vozačkom službom. Glavni vodič Mirsad Efendija Mahmutović zahvalio se svima na nesebičnoj pomoći i doprinosu ukupnom uspjehu ovogodišnjeg putovanja na hadž. U petak ujutro, 20. Zulhidžeta, 17. aprila, put je dalje nastavljen prema Edirnama, nekadašnjoj prijestolnici Osmanske carevine. U ovom gradu hadžije su u džamiji sultana Selima, dragulju osmanske arhitekture, oblikovanom rukom kodža Mimara Sinana, klanjale džuma namaz. Ovo je džamija sa najvećim kubetom od svih džamija u Turskoj. Nakon džume namaza, put se nastavlja prema tursko-bugarskoj granici. Maršruta kretanja konvoja o povratku nekoliko je izmijenjena u odnosu na onu u odlasku. Do domovine hadžije će putovati preko Bugarske, Rumunije, Mađarske i Hrvatske. Za razliku od prethodnih odlazaka na hadž, kroz ove se zemlje prošlo bez većih problema. Usputna zaustavljanja, korištena za predah i osvježenje, znatno su olakšavale ovaj put.
Republiku Hrvatsku i dolasku na autoput Zagreb-Beograd, grupa hadžija iz Krajine odvaja se i kreće put svojih domova. Oko 16 sati prvi autobusi ulaze u Sarajevo. Pred carevom džamijom isti onakav skup kakav je hadžije i ispratio na njihov daleki put. Na licima radost, u očima suze radosnice, a u dušama punina. Bogatstvo koje su stekli na najčasnijem od svih puteva nemjerljivo je. Hadžije su ponovo zajedno sa svojima. Ovogodišnje putovanje na hadž kopnenim putem
po jednodušnoj ocjeni svih, bilo je najuspješnije otkad se putovanja ove vrste organiziraju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Govoriti o hadžu znači govoriti o jednoj islamskoj dužnosti koja se sastava u 5 temeljnih postulata vjere islama. Međutim, ovdje treba govoriti više o organizacijskom aspektu hadža, već o njegovoj teološkoj strani. Svi muslimani na svijetu znaju da je hadž vjerska obaveza, 5. islamski šart i tu nema nekakve dileme. Međutim, kada se radi o tehničkoj strani organizacije hadža, onda se dolazi do određenih poteškoća ili problema. Zato je neophodno da organizator, a mislim na islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovine, mora mnogo više posvetiti pažnje ovom značajnom pitanju. Ove godine vjernici su vidjeli da je Rijaset islamske zajednice uložio sve napore u cilju da organizacija hadža bude što bolja. Međutim, i pored toga uvjerili smo se da ima određenih manjkavosti, poteškoća koje treba otkloniti. Znajući da vrijeme koje je ispred nas će sigurno utjecati na mnoge tokove, pa i na sam način organiziranja hadža. Neophodno je izvršiti pripreme kako ljudi koji odlaze na hadž, tako osoblja i zaduženih službenika islamske zajednice po ovom pitanju. Kad kažem ljudi, mislim na vjernike koji žele da obave hadž, neophodno je izvršiti edukaciju tih ljudi na vrijeme kroz organiziranje tribina, predavanja, putem medija i tako dalje, objasniti ljudima šta je hadž, na koji način se obavlja hadž i šta zapravo znači odlazak jednog čovjeka u Meku i Medinu, da se uključi u taj milijunski džemat. Lično smatram da je islamska zajednica mnogo uložila truda, ali da to nije dovoljno da bi se moglo odgovoriti adekvatno na izazov koji je ispred nas. Zato je moja želja i apel da se ovom poslu zaista priđe krajnje ozbiljno i naravno ja sa svoje strane ću dati sve od sebe da odlazak na hadž našim vjernicima, bošnjacima bude što lakši, što jeftiniji, što bolji, a da se posao uradi, da se ljudi vrate zadovoljni, da obavi hadž po svim fikskim propisima i da se vrate živi i zdravi svojim kućama. O punom uspjehu organizacije putovanja na hadž ove 1418. hidžretske, to jest 1998. godine, svjedoče i rezultati provedene ankete među hadžijama. Zasluga za to pripada svima, organizatoru, Rijasetu islamske zajednice i rukovodstvu puta, liječničkom osoblju koje se nesebično brinulo za zdravlje svih putnika, prijevozniku Centrotransbusu koji je za ovu priliku osigurao najluksuznije autobuse i napokon, ali ne i najmanje, hadžijama koje su svjesne značaja, ozbiljnosti i težine puta bile krajnje strpljive. Bože, primi naš hadž, podari nam od sebe milost i pruži nam u našim svakodnevnim poslovima prisebnost. Amin.